Le kgarebe le la mengwaga e masomepedi seswai ke mma wa mošimane wa mengwaga e lesometharo o imile a na le mengwaga e lesomenne. Tatago ngwana wa gagwe o mo feta ka mengwaga e tshela. O tlogetse sekolo ka grade 11 go ya go šomela ngwana wa gagwe. O re o imile ka lebaka la go se rutwe ka thibelapelegi sekolong. Ka ga e le gona ditaba tša go bolela ka thibelapelegi ke moila. Banyakišiši ba re go mabaka a mantši a dirang gore basetsana ba sa hlwang ba etswa mahlalagading ba ime. One can be sexual violence and abuse. The other can be the situation where children do not have access to contraception. They go to the clinic, the nurse doesn't want to help them, they get chased away. Mathata a leago bjalo ka Bohloki le ona a na le seabe. Older men have resources and younger women still looking for support and resources, and that's what they use mostly. So they use their power, their influence in attracting these young women and also to overpower them. Mmušo o ipiletša go bohle ba nang le seabe go akaretšwa ba lapa, setšhaba ka kakaretšo, dikgoro le makala a mmušo go šomišana go thibela palo ya godimo ya basetsanyana ba ba imago.